همین ملت شناسی به آواز و فلکلور خود کن مش ملت کرد به گمان خودان آواز و فلکلور خوی راسنین و گله که دولمندش اویش برای هنری و آواز و فلکلورش پتر سرنجا گشتیار را کشیم بولیرک و دوید جه دست کفتک بو ناحیه گشتیاری هلبت هنر ملی زور یا گرنگا تو خلکی راکشی تا دوکو بزنن که دورو تچهه آخر چی پیش کفتیه چم هنر تدهانه نه بس هنر ملی او ام بینین برچاو بالام زود شدیکه هی مثلا کلپوری کلتوری وجبه یک بشوه یک برویه مراحل و آوم دخینه هر 10-12 ساعت عاد ببوس قلبي دور سيست قلبية ومعبال كيمل لفر البلد قامشة تقريبا أم وياك دنيا زيدي ولو تنانة تيرا باجار قامشة ناقة وإقبال قال لك سر هي روجي دنيا روجي وقرمي ونظن وضع كهربتنا I'm from Birmingham, Alabama, and I am up here this weekend just to visit and enjoy a long weekend to celebrate Memorial Day. And I really, just during this day, I've been spending a lot of time thinking about all the sacrifices that our troops have made. It's Memorial Day and I'm feeling very patriotic, very appreciative for everything our troops have done and for everyone who's traveled up here to celebrate the work that they've put in and definitely to remember all the lives that we've lost fighting for the rights that we are given. And I'm so happy to be here and I'm able to celebrate in such a wonderful day.